Khaymano थांनाय कयदिनसो सिगां अ जागायाव फायै गोबां मा निउस फैदो जों भाइराल नुखा जे सिनि खरसा ताखु सिनि मनादन त्रिपुरा बिनि राबार बुफांनो तानजांमानि तामनि बाय तानजाखा without any improper notice without any knowledge कुनफान गरै साराव बनो अरनि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नि अ थायो संताब फाइजा अ थायो फाइ अपलोड न नुखाना आनि इंक्लोगो आबो तेसा राबार बागान तंगो आबोखौ बुन्यो अन्य वानजे बसनि बरद बखे सिनि तिप्रासानि याका सिनि बरनि अ बागान हाइसे so this is I would like to say totally discrimination against the indigenous we are the YTF, we are the warriors, and our city treat it on city Tiprasano ini city tapu monodon Tiprani ini other our Phunangmani wahai monodon Tiprani bang mate bi injustice mui pakai azaro and all government of Tripura all government in Bishinti agriculture department in Bishinti boro puno ekta notice legal notice dia and plus oro 4 বছর tanga bini rabar kamini a 4 বছর de agriculture department the officials of the administration for Kamatam for after biang kemai tong bini 4 বছর rabar kai tini mature ngi tong tini da for all mokol yo khai ja boro so totally mo ekdom sija ka phang je rabar kai gira thun thik sanani poli sanan jorabo bebak sanir ne abu por kaite plan hai ke bono pulen sing bono seman kamu oro nung kai mania jaga moti plot omo agriculture land bor seman kamu sang koi nai tumung no salnai saltamni bisingo जों आकं साका बनो बिनि compensation रने नानिं थुं हाइसि बनि बिनि full compensation राबनि बसिक maturity and बसिक जरति रांमा नां बस जरति मा नां आबो बनो पूरा fully compensation मान नाय हाइ के जों बस कांगो चबा खतर मा खनि आबो तिनि अ जागावो अ साउथ सिमिया प्रॉब्लम एंड टायर जत स्टेडियम तंकाय जों थाङै बातनाय हाइसि नर नुखना जेता जागा न जुबेक जागा न हाइसि जोंति तिप्रासा दखनि बगै जों सुद पॉलिटिकल नि बगै सिमिया also we work as social organization हाइसि हम गाय सोशल बिसिं सिनि दफानि बिसिं सिनि बर तुमनो अम हागे कुनो इनजस्टिस फिल काय तंकाय आबनो जों याकार गला खाइसि आबनो आं कयनानि मुचुंगो सिनि तिप्रासा सिनि जत अ सिनि त्रिपुरा सिनि जत लुकुरं न अमति रंना जों मा नायनाय मा फुनुगनाय what is the real power of the indigenous people of Tripura I challenge हाइसि challenge रिसाव even नर नुखना हाइसि थिनि ते थानाय कय दिन सिगां दामसरा एरियायाव बाहायनो IGGL नि टी पाइपलाइन तमरु कोनो compensation माया आफुरबो जों थाङै चिरिखगै स्टप खायै ताबो आजागनि बरं ताबो जों compensation डिमान्ड खायसि and तमुनो अ जागाव माहि तंकाय जों we will not go for bigger protest we are going to have a larger protest you will see nor nugnai with your own eyes nor mokol bai nugnai tamo khaiman omo bai tebro o sikla rok tabuni jubok rok haino siring tongnai sing haino silent tongnai tawan chupte haisi police procession jesapana tongthang we don't care at all haisi we want peace and omono judino justice mania hang kangkai sing ya karya abo nongno sing nong median biti sing tin okok tanai baisi karon sini takuk bini kuno kurai bini or rabar baise bosanan hini wansuk tongmani फल चानानि जराताय कयक बसर केन ब फल मासा खामु आ जरा भागे बन ताके तानि रे अमु टोटली डिस्क्रिमिनेशंस अगेन तिप्रासा अमु आंगो कं सना हेसि we have waste our time जों गोबां मा दिन साल जों याकार खा फिया बाताबुक जों आहान सिरिं तंनानि जिनिस याइसि आबोनो आं अपील खायनाय to all the entire state of Tripura मोहाय injustice no अमहाय गवर्नमेंट no जों शिक्षा मारनाय we should teach them a lesson to such government हाइसि अमहाय officials अमहाय administration no बाहाय के जों बनो लेसन खायनाय आबो जों रोंगो हाइसि हामबाय देराव दीपक चंद्र दास बो इंटेंशनली और तिप्रासानि राबार बुफां नि बतान होय हाइसि आरो ते कुन क्रै टोटली मो डिस्क्रिमिनेशन कारण बो सिततिनो खाय हाइसि सियातति कुन खाय क्रै जोंनायो बनो सस्पेंड खायनानि ओंथों प्लस बिनि जे कम्पेनसेशन माननि ओंथों सिनि मनोदन त्रिपुरानि बिनि कम्पेनसेशन मारनाय आबोन सिन नाहार मंगाय yes